Itum karbi ang lo isi theory me attracts nalian. Okay, hello friends, welcome back to my YouTube channel. Okay, punya konten sampai cetanam sana. Okay, now start. Okay, so pining lethot pustame ZKYF non Durga Puya mate di la pustame lamkan arjan stame paklang koni la bang petang te tokjir to ay men la mana film men lo la pen video stame ke klang klis stame ding tano 2017 ne 18 ne paklang chotan paklang klis stame ding tano na la pen non puthot pining 2023 lethot pustame la pen tokjir to video men ke la pen nang lung stame lang dun ignore non ZKYF di ni pustame lang dun bola pen lang se ni bon la pen nang tum stame lang dun la pen video ke bang ke ariding tanano ni pustame di mane parti ke ni video ke nang wanti ke dalo amat pi bang pata apor chilong homoy man ni video bang na wan pi chilo la bang patang de di nang tuma video bang nang lang dun bomo dak nang kini tum pon ni dong ke explain pon pustame di ni le blog ke nang to hana wan video ke dalo tame ni di explain video ke nang wan pi bomi la pen ini konten patang te ini 2023 ke video do ui bon ni ke thiglam lo ateng the di parlin parlu video stambe klang bon lapen ni ka jini dun ane parlin parlu stambe do lapen tok jer lapen belek do. Okay, so nang tumbo stambe atrelar bang lang tha atrelar bang lami sen bon lapen atrelar ni dong stambe do lapen ni stambe non lang tha nang tumbo stambe di atrelar to. Itum karbi ang lo isi theory me attracts nalian. Okay, kusalo atlar lang listen ma lapan lalo ZKYF di lapan nang tum same lang dun pek noi la so video bangken lang miss seni lapan hi same lang dun ni lapan lalo video kan ni pading u edit po lapan ni nan si kang to nason man de payo lapan nang tum same lang dun noi lapan lam kanarjan pining ke dutan lo ki lang same di lapan. Okay, punya video barang teh langsung kang tonton yang si ni channel yang si akim yang pada like, share, comment, subscribe dan ingat mau video upload teh nang tum sampai jam long po. Next sesi tong senang kembali.